Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga maktolar aytıp Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytıp Qayradan bugün Muşkat kitabının hadis sabagını başlayız. Adatta 6. günü bizde daima hadis sabagı olsa ötken cumadan beri bir saat bir cuma hadis sabag, bir cuma Şemail Muhammediye. Oşonu okup başladık. Anan ayta kete turgan mesele murda biz sizlerdi kameraga tartkanга tıyıu salıp meni gana tart kalgan tartpa dep kızganıp tarttırıp aytып bolчу. Азыр анча мынча тартып атабыз. Тартып атканыбыз ушунун бардыгы тарыхта калат. Анан адам өзүн көрүп дагы ошол бирин-бири көрүп сүйүнүп, анан эң негизгиси ошол туура жерде сабак окуп аткан далили катары дагы жакшы болот. Ушул жерде окуп аткан адам мына жаман жерде окуган эмес, жүргөн эмес деп, бул өзү жакшылыктыр боло турган нерсе. Анын үстүнө бул жанагы кол менен тартылган сүрөт арам, анын катарына кошулунбайт. Бул жанагы камерага тартып аткан, фотоаппарат менен тарткан, бул күзгүдөн караганда эле сөз. Эч бир адам мен көзүн окшотуп койдум сүрөткө тартып алып, улан чыгып алып медиадан мурдун дал өзүндө тартыппын деп айта албайт. Жанагы тартуудагы арам нерсе, адам сүрөт тартып атып, ошого жан киргизип ие тургандай бир сезимдер келген үчүн арам деп айтылат да. Ширк болуп кетчү себептен. Карачы көзүн өзүндө кылып тарттым, мурдун өзүндө тарттым. Азыр көзүн имеп ийиндип турат деп ошентип отуруп жаманга кетип калат. Ошол себептен эгер анча-мынча тартып аткан болсо, ал жакшылыкка деген сөз. Анткени кээде чындап эле кээ бир жакшы адамдарды кандай бул адам десе биз айтабыз да, көбүлүк бир жакшы адам чындыгында эч жаманы жок да. Азыр эми ар кандай болуп калды, кээ бир адамдарга жөндөн эле сөз тийгизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жок, ал ахли сүннат вал жамаат өзүбүздүн муктасар окуган, Ханас Маскатта хадис окуган жакшы адам дегенге дагы бир жакшы болот экен деп мен ойлоп атам. Бул эми менин оюм. Якулу ал-имаму ат-Тибризию рахимахуллаху таала ва адамаллаху наф'аху фид-дарейн амина иля ан кала وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مظعون وهو ميت وهو يبكي حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. İmam Tirmizi, İmam Abu Davud, İmam İbn Maja rivayet kılan hadiste Hazreti Aişa eneke öz aytat, Peygamberimiz aleyhisselam Osman ibn Maz'un ölgönde oşonu öptü deydi. Ölgönden keyin oşonu öptü, iylap jatıp. Peygamberimizin gözünden akkan jaş Osman'ın betine tamçıladı deydi. Hazreti Osman ibn Maz'un ötken uçurda Peygamberimiz barıp iylap yüzünden öpkönde Peygamberimizin jaşı anın betine tamçıladı deydi. Bul kim? Bul Peygamberimizin emçekteş bir tuğanı. Peygamberimiz ökö bir ayalda emgen. Belki oşol Halime Sa'diyen emgen. Belki başka bir bu жерде айтылынбаптыр, кайсыл аялдын эмчегин эмишкен. Эмчектеш энеси, bir туган. Адам маркум өткөндө ыйласа болот. Бирок чындап ыйласа, ömrü biraz uzun болгондо балким дагы көбүрөөк амал кылып калат эле, аттиңай.
же ошол сыяктуу нерселерди айтып, неме кылып, же мындай бир кетип калдым бейишке, мен артында калдым деп ушундай. Анан ырайым келип ыйласа макул. Бирок бетин тытып, чөнтөгүн айырып, өзүн жоготуп, тиреги менен башка элең, сен болбосоң кантемеми ырыскы берүүчү элең деп ширк айткан болбойт. Бирок чындап ыйласа ага тыюу салынбайт. Бул адам пайгамбарыбыздын эмчектеши Hajar al-Hicrateyn, эки хижрага тең катышкан. Ислам тарыхында эки хижра бар. Кийинки чоң хижрат бул Маккадан Мадинага болгон хижрат, андан мурда Хабаша, Эфиопияга болгон хижрат. Эки хижратка тең катышкан адам дейт. Ва шахида Бадран. Ошондой эле Бадр согушуна катышкан адам. Ва кана харрамал хамра фил жахилияти. Исламга келгенге чейин жахилият доорунда эле аракты өзүнө арам кылган адам, арак ичкен адам эмес экен. Бул маң арам деген адам экен. Исламга чейин эле жахилият доорунда эле аракты өзүнө арам кылган адам дейт. Ва хуа аввалу ман мата минал мухажирина бил Мадинати фи Шаъбан ала 30 шахран минал хижрати. Бул хижрага көчкөндөн кийин 30 айдан кийин, 30 ай толгондон кийин мухажирлерден Мадина шаарындагы биринчи болуп өлгөн адам мына ушул дейт. Макка-й Мукаррамадан Медина-й Мунавварага хижрат кылып көчүп барган сахабалардын арасынан биринчи өлүп, аркы дүйнөгө көчүп, ошол жерге коюлган адамдар ушул экен. Усман бин Мазун пайгамбар итилип турганы канча 30 айдан кийин. Бул деген канча жыл болот? 2,5 жыл, дээрлик 2,5 жыл. Валамма дуфина кала ни'ма салафу хува лана. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Усман бин Мазун өткөндө ни'ма салафу хува лана. Бул биздин өтүп кеткендерибиздин эң бир жакшылары болду деп айтты. Салаф деген сөз өткөн муун. Бизден мурдагынын бардыгы бизге салаф, бизден кийинкилерге биз салафпыз, биз бизден мурдагыларга халаф болуп эсептелебиз. Эгерде салаф деп айтылса, акмактардын деле өзүнүн салафы болот, жакшынын деле салафы болот, ар кимдин салафы бар. Бирок салаф салихин деп айтканыбызда салих салафтар дегенде бул алгачкы 3 муун. Хайрул куруни карни, сумма аллазина ялунахум, сумма аллазина ялунахум. Пайгамбарыбыздын доору, алтын доор, сахабалардын доору, табииндердин доору. Мына ушул ас-салаф ас-салих деп айтканда адатта ушуларга кетет. Бирок андан кийинкилер деле арасында таквалар болгон болсо, ошолор салаф салихиндерге кошулат. Имам Ахмад, Имам Шафи да кошулуп кете берет. Түнүктүү туугандарым. Салафи деген өз башка маани. Ошолордун жолун жолдогон адамдар деген сөздө келет. Түз мааниси. Бирок кээ адамдар псевдо салафи болуп алышат. Ошолордун жолун жолдойм деген менен алардын жолун жолдобойт. Анткени алар аалымдардын сөзүн угатпочу. Аят, хадис болгондо ошону кантип түшүнүш керек, башка деген угат эле. Алар фитна чыгарбайт эле эч убакта. Чыныгы салафи мына ушундай болот. Мисалы үчүн Шейх Салих аль-Фаузан айтып атат, Саудияда чоң салафилердин эң чоңу не дейт? Кайсы жерде турсаң, ошол жердеги 4 мазхабтын бирин карманышса, ошол мазхабты карман дейт. Фитна чыкпасын дейт. Биздикин анан окусу келбейт. ودفن بالبقيع وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة. بقيع коюлган. Бақи الغرقد. Кудай таалам ошол жерге коюлганды насип кылсын, амин. Абид, муштахид болгон сахабалардын фудала фазилеттүүлөрүнөн. Сахабалардын бардыгы бирдей даражада эмес. Кээ бирлери жихадка көп маани берсе, кээ бирлери илимге көп маани берген, алем башка бирөөлөрү ибадатка көбүрөөк маани берген. Кээ бирөөлөр кайыр, ихсан, садака кылганга көп маани берген. Бардыгы эле сахабалар бирдей эле фатва берген эмес. Кээ бирлер фатва берген эмес, башкаларга жөнөткөн.
Demek sahabaların arasında dele imamlar var, alarga mukallit bolgondori var. Biri-birine surap, oşondan sura degeni var. İbnül Melek aytat, İbnül Melek İbn Farişta degen Türk alimi. Yu'lemu min hâze enne takbilel muslimi ba'del mevti vel bukâ'i aleyhi caizun. Şundan bilinet deyt, musulman adam ötüp ketkenden giyin dağı anı öp, ağa ıylagan durus deyt. Biroq artistlerini ıylavastan, doğurup ıylavastan, eğer çındap jaş çıksa ıylasan makul. Biroq kıykırıp, ökürüp, dünyanın barın çoçutup, bunday bolboyt deyt. Tirmizi, Abu Davud İbn Majah, muhaddisler. Biz salıvatkan Darul Hadis, Hadis Akademiyanın auditoriyalar var da, birincisin İmam Bukhari'nin auditoriyası, ücretsiz atağız. İkincisin İmam Muslim, üçüncüsün Abu Davud. Anan dağı birösü var, anı Tirmizi, anan birösü Nesai bir İbn Majah, Kutubu Sitta'nın bardığı. Anan Darul Fıkh kurganda Abu Hanife'den başlayız. İnşallah. Ve anha radıyallahu ta'ala anha qalet enne Ebu Bekir'in qabbelen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve meyyitun. Ravahu Tirmizi ve İbn Majah. Hazreti İbn Majah, Hazreti Tirmizi rivayet kılan hadiste Hazreti Aişe'ne kevz aytat, Hazreti Abu Bakır Peygamberimiz aleyhisselam ölgöndü, anı öptü deydi. Ve huve meyyitun degen ibaratı koldandı. Adaptardan koldan kuz geli deydi. Biroq Aişe'ne şonu koldan bizge tuğra mesele düşündürüş yani bizden uşu jalgan jaşoğuz üçün aladan öl desep delinedi. Hayat barzakhiye var. Terüye emes bizim terüylüğümüzde. Hayatul enbiya hakkun, peygamberler jaşoğusu var, biroq al barzak jaşoğusu. Biroq bizden uşul hayat, uşul jaşoğuz men jaşagan yok. Peygamber ötköndü, Hazreti Abu Bakır gelip Peygamber aleyhisselam'dı öptü deydi. Bu hadiste İbn Majah Tirmizi keltiret, anan uşundayla manide hadis Bukhari'de gelet. Bukhari'de kanday an Aişete ve İbn Abbas enne Ebu Bekir'in qabbelen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ba'dama mâte fel evlâ iradu hâzel hadisi fil fasl evveli. Tibrizi'ye mir kayıtlı vatat, mullâlı karayıtlı vatat. Bu İmam Tibrizi Allah razı olsun hazır ikinci fasilde hadis ap geldi Tirmizi İbn Majah'dır. Uşul hadis Bukhari'de var ile hadisti birinci fasıl kap geliş gerek bolçu deydi. Yani gene Bukhari'de hadis var olsa emni kaytasın Tirmizi'ni sen. Çünkü misal üçün aytat ko biröden fatva surasandan çoğura kavlum bolsa sen Medine'de turup Malik bar turup men ne fatva suraysın bu degende söz da Amsterdam'la terüsünde başka bir fatva sura albayt bolçu. Amsterdam'dan terüsünde başka biröden fatva sura albayt ile ilimi takvalık oşoğu şahitliş kelgen. Oşoğu suyaktı İmam Bukhari'de hadis dursa sen Tirmizi'den ap kelgenin tuğra emez. Anda çok batap gelesin. Je, ap gelip durup anan Tirmizi'de rivayet kılgan desen oşonda tuğra gelet. Antkeni ilimnin kadir barkı var. Her bir nersede muna oşunday daraja menen ketiş gerek. Mullâli Qari muna raddiye berdi kimge? İmam Tibrizi'ye. وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقبله ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا كذا في المواهب. İmam Kastallani'nin El-Mevahib El-Ladunniye deyen kitabında Musannaf İbn Abi Şeyba'nın kitabından alıp gelgen hadiste alıp gelet ol İbn Umar'dan. İbn Umar aytat Hazreti Abu Bakır deydi oğuzun peygamberimizin kacağına koydu deydi mangdayına koydu deydi peşinesine koyup öptü deydi ilav ayttı deydi atam senden aylansın enem senden aylansın tirüğünde dağı jakşısın ölgöndön keyin dağı dalaşonda öyle jakşısın dedi. Kebir adamlar ötüp ketkenden keyin adamlardan korup kalışar. Canına bargısı gelmeydi. Bir yıl olup kaldı.
Bir bala, şoğurak bala eкен, oşonu atıp ketişti talastın jolundan, ötmöktön kayсы жерден. Anan şu mağa tuş gelip kalgan eкен, taqdırıma tuğandarırak bolot ele. Gelip bana janaza okup berin balan tükün deydi. Anan barbasam bolboyt, hem tuğançılıkka barış gerek. Anan bardım. Barsam şu birisi günü koyuyoruz dep atkan eкен, жоқ bugün koyuyorsunlar dep. Desem makul boluştu bardыгы. Özüm ele juyup alam dep girdim, anan jana dostoru var eken, şkaf bolup ketken, çoң-çoң. Gir desem janagı baldar korkut. Dostorundan çoğu boluşkan, karmagandan korkuşat da, karma desem bolboyt. Juğanга girgenden korkut, ölüktün sürü. Antkeni kebir adamlar ölü beti karayıp ketet, ye başkaça olup ketet, amalına jaraşa bolot. Peygamber aleyhisselam tiri üstünde dağı jakşı, ölgöndөн keyin dağı jakşı. Bardığı bir antkeni peygamberlerden adamlar jiyirkenbеш gerek. Allah'dan sassık jitkelbeyt, Allah'ın koltuğu sasıbayt, Allah'ın oğuz sasıbayt, denesinden bılcırap jara bolboyt. Allah'ın oğrusu dağı işten bolot. Adamlar jiyirkenbеш gerek. Mına oşol sebepten dağı alımlar aytışat, imamçılığa kichine bir krasavчик bir ötüş gerekti. Adamlar göңülü tola turgan bizdin kareke okşogan. Emne üçün? Antkeni köp adamlar adamdı sözünü karabayt da, gebetesini karap, butun karap, giyimin karap, uşunday dey berişet. Oşon üçün imamçılığa dağı oşundan alışat. Emne üçün anday? Adamların bari birde tuğra, adamların bari birde Kudayдын astında. Biro adamların bardığı adamlarda birde emes eken da. Oşon üçün oşol giyimi taza bolgon, öňü baş jakşı bolgon, müçeleri bütün bolgon, uşunday tıkan adamdardy imam ötközgöndü ulamalarыбыз jakşı görüşet. وعن حسين ابن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود. İmam Abu Davud Es-Sicistani rahimahullah taala rivayet kılgan hadiste Hazreti Abdullah Hazreti Hüseyin ibn Vahvah aytat, Talha ibnül Bara oğurup kalgan uçurda Peygamberimiz al adamdı ziyaret etti. Peygamberimiz al adamdı ziyaret etti. Ziyaret etkende aytты, ölümü jakındap kalganı men gördüm dedi. Alamatlarından bilinip ötüp ketkenini gördüm. Mikrofon çok ayrı jakşı deyim. Mikrofon jakşı. Bilbem. Jetta söylese şunday. Kişini jetpey kalat eken. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talhat İbnül Bara'nı ziyaret etip anın ölörün bildi. Malamatı var, doktorlar direkt karma bilip koydu, pişti pişpadıdır. Aytat, buğa jakın kalıptır dedi. Ölgünde bana haber bergile, jana tezdet gile dep atat. Bana haber bergile, tezdet gile. Ne üçün? Bana haber berip kütüp oturubastan, juup kepini dayarday bergile. Bana bir haberçi geçsin, özüңөр juup kepindey bergile. Ölü uşunçalık boluş gerek. Eldin barın çıkırıp gelip mayrem su kalıp, jatkızıp koyup, hayra bir neke kılıp, seremoniya geregi yok deydi. Bana çaptırgıla, özüңөр ölüktü juup, kepindi dayardap, kasa turgan жерine kazıp, davay, tez bolugla dedi. Antkeni la yanbaghi li jifati muslimin. Musulman adamdın denesi deydi. Özünün üy bülösünün arasında kaluusu la yanbaghi jakşı emes dep atat. Antkeni bizdin bardığımız denebes peygamberlikinde emes, jittanıp ketiş ihtimali var. Barganda nese çıkat. Adamlar jakşı göröt dagı, anan janagı barganda muzdак bolup kalat da ölükçü. Karmap çoçup ketip janagı jürögündögü ata-enesinden ırайым merim, oşo menен muzdap kalış ihtimali dagı var. Oşon üçün anı muzday eleginde apar tezirээк gömüp alış gerek. Janagı jakşı hatira dep koyot. Jakşı al jönündögü elестер oşo boyda saktалып kalsın.
Адам өлүп 3 күн жатканда качан көмүлөт экен, жаман күйгүздү, боз үйдө музда кыйлап отурат, өлүк деп айтып отуруп, жанагы атам, апам деген түшүнүк эмес, өлүк деген түшүнүк акылыңа сиңип калбасын, сразу апар ыстыгында көм дейт. Аны Кемеңгер кыргыз айтып койгон, өлгөндүн жазасы көмгөн деп. Бул сыйлыгы деген сөз. Өлгөндү сыйла ушул. Буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө дегендей эле, өлгөндүн барар жери эмне? Ошол кабыры, мазары. Мазар деген сөз ат башыда мазарды түшүнбөйт экен. Жыргалып карайтып, мазарды кабыры деп түшүндүрдү да, кабырыстан. Адамдар зиярат кылган болгон үчүн аны ошо мазар деп айтылып көнүп калганбыз. Бирок кабыр болуш шарт эмес. Мазар көп жерде зиярат кылса боло берет. Мисалы үчүн адамдар Сулаймандоону мазар кылып алышкан. Мисалы үчүн адамдар Байтик дегенди зиярат кылып алышкан. Кээ бирөөлөр Ноокатта Капшырсады мазар кылып алышкан, зиярат кылган жер. Кайсыл жер зиярат кылса мазар боло берет, мазарат деп коет. Бирок ошол кабырлардан башка жерлерди зиярат кылганда ширк оңой эле келип калат. Кабырды зиярат кылган деген ошолордон жардам тилөө максатында болсо, анда дагы ширк болот. Бирок аларды зиярат этип, ошолорго дуа кылып, ошолорду көрүп акырет эстей турган болсо, анда дурус. Ал балким сүннөт болуп эсептелет. Бирок эң жакын кабырды зиярат кылган жакшы. Толтура миллион кабыр турса, сен барып туруп кайсы мынжылатага барып мазарга барасың, ана ошол ширк болуп калат. Мазардан аттап мазарга барып зиярат этет. Анткени азыр кээ бир адамдар ширк кылат дагы, арбактарга сыйынып, мазарга сыйынат дагы, ошонусун пайгамбардын хадисин такап, мына айтканго зиярат кылгыла дейт. Ал любой эле бардык эле мазарды көрсөң зиярат боло берет. Мазарды аттап барып, башка мазарга барып, ошол хадистеп кел амал кылып атабыз дегени алардын алдап аткандагысы. Калимату хаккин урида бихал батил. Акыйкат сөз менен акыйкатсыздыкты талап кылгандар. Ан الفصل الثالث عن عبد الله بن جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قالوا يا رسول الله كيف للأحياء قال أجود وأجود رواه ابن ماجه. ابن ماجه روايات кылган хадисте Hazreti Abdullah ibn Ja'far radıyallahu ta'ala anhu aytat. Abdullah ibn Abu Ja'far kim bul? Bul İbn Abi Talib. Ali'nin baykesi. O baykesi. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Yani Abu Talib'in balası Ja'far, Ja'far'ın balası Abdullah. Ja'far Hazreti Ali'nin bir tuğanı. Bul Habaşa'da törölgön. Habaşa'da janagı birinci hicrat bolgon jerde töröldü. Ve huwa awwalu mawludin fil İslami biha. Habaşa'da törölgön birinci Müslüman perzent mına uşu. Adamlar İslamga gelip Habaşa'ga göçüp barganda Habaşa'da törölgön birinci Müslüman bala mına uşu Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Kana jawadan, zarifan, afifan, haliman. Yusamma Bahral Judi. Bul adam jomart bolgon, akıl estүү bolgon, jana ötө sактанган такып адам болгон. Bizde salih adam деп айтабыз, анан афиф адам деп айтабыз. Kana afifan, kana salihan. Salih деген өзү бул жарактуу деген сөз. Yani Кудайдын экзаменин өткөнгө жарактуу такыба деген мантыгын алабыз. Бирок ошол эле учурда бул ар кандай жаман ишке дагы салих, жарактуу айтсаң боло берет да. Ал эми афиф дегени бул карманган, сактанган деген. Бул только такып адамга гана айтылат. Афиф деп. Ошон үчүн бул жерде афифан дегенди келтирди. Халиман боорукер адам болгон. Бахрал Жуд жоомарттыктын деңизи деп аталган атка конгон бул. Вакил лам якун фил ислами асха минху. Айтылынды ислам дининде андан ашкан жоомарт адам болбогон деди. Ислам дининде, мусулманчылыкта андан ашкан жоомарт адам болбогон деп айтылынды. Рава анху халкун касирун дейт. Анан көп адамдар ал кишиден риваят кылган. Көп адамдар ал кишиден риваят кылган. Ошол айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты,
Өлөйүn деп, өлүм астында жаткан туугандарыңарга мына ушул сөздөрдү айттыргыла. Алар акырынча ора айттыргыла dedi. Кайсы сөздөр dedi? La ilaha illallahu el-halimu. Halim деген эмне? Ай аллази ла юаджилу бил уқубати. Bir günөө iş kılsan, oşol günөө iştin жазасын дароо бербеген деген сөз. Халим боор экен. Кандай боор экен? Bir günөө iş kılsan, ответиңи дароо дарт десең бала деп, төө десең бе деп бербестен, ошону күткөн адам деген сөз. Кудай Таалам Халим, Абдул Халим дейбиз. Пенделер канча günөө iş кылат, канча адамдарды өлтүрүп атат, бирок дароо жазасын бербесин аларга дагы тооба кылганга Кудай мүмкүнчүлүк берип аткан, бул Халим сыфаты менен. Ошон үчүн бизде Халим болгула дейт го. Халим болгонду сурагыла дейт. Анткени адамдар кичине ката кетип, ташып кетирсе эле дароо эле баса калба деген сөз. Аялын кичине ката кетирет, дароо сойкага тура калат, жагандай эмес. Балдарын ката кетирет, дароо жагандай эмес. Кечиргенди бил деген сөз. Халим болгон Аллах Тааладан башка Кудай жок. Ал-Карим аллази аата кабла ал-мас'ала. Карим дегени жоомарт. Бирок кандай жоомарт бул? Sen сурабастан туруп берген. Кээде сен сурайсың, бирөө берет, ал жакшы нерсе. Бирок сен абалын көрүп туруп, анан сага берген. Мен адатында көп узак дуа кылганды көп деле жакшы көрө бербейм. Анан буялам чындыгында ушу дуа кылгандан. Эми кайсарыма дуа кылам, эмне кылып конушма дуа кылам мен. Бир фасык адам болгон болсом, кечки гыйбаттан башың бошобойт. Анан Кудайдан тартынып уялып ошону сурай албайм да, мындайчы эми Кудайым өзү көрүп билип турат деп. Анан ушундай сыпаттары келгенде кадимгидей сүйүнөт, Кудайым билет эмне муктаждык бар экен. Ал-Карим, Кудайым суратпай туруп сага берет. Пайгамбар алейхиссалам Маккада Мадинага хижрат кылып барган убакытта аябай каалайт эле кыбланын Макка тарапка болгондугу. Масжид Аксага эмес. Эсепте Мадина ушул жерде болсо, Масжид Акса бул тарапта, кыбла бул тарапта, Макка бул тарапта. Бул жак тарап намаз окушат, бирок бияка болгонун каалайт эле, ушуну сураганга өзү барбайт эле. Уялат эле сурагандан. Бирок асманды карап, жерди карап ойлонуп, ушундай болуп калса деп үмүт кылат эле. Сен асманды жерди карап ойлонгондуканың биз билдик. Болду, кыблаң бияк болду эми деген аят келген да. Ошон үчүн кээ бир адамдар ушундай жок, Кудайым бардыгын билип турат. Ниетиң дегени бардыгын билип, сени муктаждыгын билип турат. Болгону Кудайга чын ыкластан болуш керек. Бирөөлөр сурай берет, ушинтип дуа кылайын деп атам, уулум жок, кантип дуа кылсам уулдуу болом, кантип дуа кылсам кыздуу болом, кантип дуа кылсам. Дуаны эң жакшы өзүң билесиң. Эмне каалооң бар, ошол каалооң Кудайга ыклас, Кудайга жакшы көмөң кылсаң, аны Кудайым сөзсүз түрдө берет. Үмүт үзбөш керек. Кудай менен мамиле болгондун рахатын адам татып биле алыш керек. Элдин көзүнчө эмес, эл жок жерде, жалгыз өзүң калганда бир сооптуу иш кылсаң, ошого чын дилден сүйүнсөң, сен ыйманың бар. Демек Кудай менен мамилең түз деген сөз. Эч ким жок жерде пайгамбар жөнүндө бир неке угуп, окуп туруп, ошол киши менен чогуу бирге болгун келсе, чогуу жашаган болсом кандай болот эле, чогуу намак кандай болот эле деп ошонун бир сүннөтүн аткарып көзүңөн бир жек тоголонсо, демек ыйманың бар. Ошого сен сүйүң бар деген сөз. Сен бирөөгө милдет кылбастан, сага бирөө жакшылык сурабастан туруп, жакшылык кылып туруп, ошого көрүнбөй кетип калып туруп, көрүнбөй калганың үчүн рахаттап ала турган болсоң, сен ошондо ыйман бар экен сезгениң деген сөз. Кудай үчүн бир нерсе берип атам деген сөз. Адам ошону өзүнө аракет кылыш керек. Бул оор маселе, ошол убакта жеңил дагы маселе. Ар кимдин таразасы өзүндө. Subhanallah ya Rabbil arşil azimi. Ошондой эле улуу арштын ээси болгон Роббубуз Аллах Тааланы бардык күнөөлөрдөн аруулаймын. Роббул арш, арштын ээси дегенде мисалы үчүн муну арш. Кресло. Ошонун ээси дегенде отурат деп түшүнүш шарт эмес да. Мунун ээси билесиңиз ким жасап берген муну? Ким жасаган? Айткам, ким жасаган? Жок, ал өтүп кеткенде жасалды. Анын бир тууган иниси бар. Самар деген. Билесиңби, даватчы. Чиси даватчы. Атташда. Ошол жасап берген ушуну. Ошонун ээси ошол.
Бирок бир да отурган жок өзү келип. Демек отуруш шарт эмес. Арштын ээси Аллах десе эле Аллах аршта отурат деп түшүнбөш керек. Идафату ташрифин. Ошонун урматына айтылган. Бул Самар таксырдын креслосу, аршы, курси деп айтабыз. Бирок ал деген сөз, ал отур деген сөз эмес. Идафат ташриф ошол адам урматтын ордуна коюп аткандагы ээси деген сөз. Аллах разы болсун. Апасынын өмүрүн узун кылсын. Атасынын өмүрүн узун кылсын. Бейиштен берсин өтүп кеткендерине. Жакшы адамдар. Калу Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Bütünde alamlarda tarbiyat kılgan Allah Teala'ga çeksiz maktolar olsun dedi. Degende kalu ya Resulallah kayfe lil ahya. Ölüp atkanlar aytkıla dese sonun bolat dese aytat tiriler göçü dedi. Şunu ayt dese niye ola tiriler aytırsa kanday olsa anda peygamber ayt acvadu ve acvad. Andan beter jakşıraak bolat. Andan beter jakşıraak bolat dedi. Demek tiriler de aytып жүргөн жакшыраак болот. Өлүп аткан, акыркы мүнөттө айтып аткан болсо, гара келип калганда анда тирүүсүндө айтсандан бетер жакшы болот dedi. Demek дуаны көбүрөөк айтып туруш керек дейт. Başka bir hadiste Hazreti Ali ibn Abi Talib aytat, İmam Suyuti, İmam İbn Asakir rivayet kılgan hadiste Hazreti Ali aytat, men deyt, paygambarыбыздан uqtum deyt. Kimdeki mına uşul sözdü ölörün astında 3 ret aytsa deyt, uşul sözdü deyt, anda beyişke geret. Kanday? La ilahe illallahul halimul karim 3 marrat, elhamdülillahi rabbil alamin 3 marrat 3 yolu, tebarekellezi biyedihil mulku yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir degen aytsa beyişke geret. Aytır şunday zikirler abdan dualar köp, hurmatlı bir tuğanım. Bunu aytып атканда кербес көп адамдар ушул эми биз ыйманыбыз болгон үчүн буга терең ишенебиз. Анан материалисттер бар. Алар бир нерсени колу менен кармап көрмөйүнчө, тили менен жалап көрмөйүнчө, көзү менен тиктеп көрмөйүнчө ишенбейт. Мына мен ушуну 2-3 жолу кайталап айттым, бир дагы айткым келип атат. Батышта окумуштуулар изилдеп чыгышты ушуну. Кандай? Кайсыл адамдар балдары ата-энесине кайрымсыз болуп, ата-энеси менен чогуу жашабай кетип калат деп. Издеп көрүштү. Изилдеп көрүшсө, ошол балдардын бардыгы ата-энеси каалабастан туруп төрөлүп калгандар экен. Сактанып жүрүп тууп коёт, же жигит кыз болуп тууп коёт, же 3 баласы бар, же фигурам бузулат деп каалабай, бирок боюна болуп калып, алдыра албай, айтор ата-эне каалабай туруп төрөлгөн балдардын бардыгы ата-эненин кийин карабайт экен, кайрымсыз беримсиз болот экен. Ата-энеси карагандардын бардыгы ошол боюнда болгон үчүн ата-эне каалап күтүп, эңсеп жүргөн балдар экен. Эңсеп каалаган деген сөз эмне? Бул деген тилек деген сөз. Бул деген дуа деген сөз. Ошон үчүн ата-эне баласы боюнда экенде дуа кылып тилек кылса, ошонун өзү балага таасир этет экен дагы, ата-энеге кайрымдуу балдар төрөлөт экен. Hazreti Zakariya Kur'an-ı Kerim'de aytat, Rabbi habli min ladunka zurriyeten tayyiba inneke semi'a dua ayalın boyunda var kezinde. Demek uşunday duan daima kılıp, baldarım uşunday olsun dep tilek kılıp duan daima aytıp tura turgan bolsoň, törölgön bala sağa kayrımdуу bolot eken. Baylanış kayaktan gelip atat, kayaktan baylanış gelip atat. Söz türdü biz görmөгөн bilbegen nerse var. Bul ilimi açılış hakikat uşunday bolup atat. İzildep çıkıp açıt ana. Andan başka mesele mına geç azattan aytıp atat. Adam kayrımdуулuk kılsa, oşul adamdın oğurlarının bar azayat eken, jok bolot eken. Tecrübe kılıp görüşüptür. Adamlarga 6 so'm akça berip aytıptır. Sen 6 so'mdun bardığın günüge berебиз, özüň jey beresin. Sen jarymyny aytyp sizler jok. Sizler jarymyny özüňiz jegile, jarymyny muhtaç adamga bölüp bergile. Bir aydan karasa janagılardın oğru sadayagan kadimkidey. Başka kayrımdуулuk eksan kılıp atsaň, oğruň azayat eken. Al emes давление bolboyt eken. Men davleniýem bar da aytkandan uyalıp kaldım ondan keyin. Uyalıp kaldım. Tekşertim de gelmeye kaldı. Bir jolu bir okumuşlar izildep çıkıp, kimdegin bağımdatkan meçitke jöp basıp gelse, davleniýe bolboyt degen dugup, aytkys boldum öyle, men bolsa, özüm algys boldum dağı. Bu kayaktan gelip çıkıp atat. Peygamber aleyhisselam aytat, sadaka balelerden kaytarat deyt. Kanda sadaka verseň bale, oşol oğru bale emne saga. Gördün mü tuğanım? Demek
Biz ушуга иман менен ишенебиз, башка адамдар азыр ошого ишениши кыйын. Демек азыр мусулман болбошко айланып калбай калды деген сөз. Кичине эле башың иштеп интернет көрө турган болсоң эле, агентке эле киргенге жарай турган болсоң, мусулман болуп кетишиң керек. Анткени күнүгө бирден аят, бирден хадисти далилдеп берген илим ачылыштар. Күнүгө ушундай. Кудайнын кудурети. Эгер ошолорду окуп деле мусулман болбой атса, анда алар мукаллаф болбойт, алар акыл эси кем деген сөз. Алар кыяматта сурагы жок адамдар деген сөз. Гайри мукаллаф. Ошондой. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله فإذا كان الرجل سوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بخميم وغساق وآخر من شكله أزواج فما تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر رواه ابن ماجه. Азыр кайта турган хадистерди көңөр илгери айылдык молдордун уккансыңар. Ушул хадистер айтылганда, ушундай экен деп угуп баардык ушуну укканбыз. Чоң атаң менен барып, чоң энең менен барып, отурган ушуларды айтып беришет, ушуну угуп таңгалып жүргөн ушул нерсе. Мен да ошо кишинен уккам, чоң энем айтып берген. Эми жарым бөлөкчө болуп кеткен, версиялар кошулуп кеткен, бирок өзөгү ушул эле. Ушул хадис Ибн Мажа риваят кылат. Азирет Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт. Маркум өлгөндө дейт, өлөрүндө ага периштелер келет. Эгер ошол адам салих, таквадар адам болгон болсо айтышат, ой, эй, жакшы нафс, жакшы жан, жакшы денеден жакшы жансың сен. Сен чыккының бул денеден. Аллага шүгүр айтып, Аллага мактоо айтып, өзүң дагы мактоолорго татыктуу болуп чыккының. Саңа Аллахтын өзүнөн келген раух, райхан бул ошол бейиштин ырахаты, ырайымы, жыргалчылыгы, бейиш рызкысы. Жана саңа ачуусу келбеген ырайым мээрим менен калган Роббуң Аллах Таала менен жана Аллахтын бере турган наз неематтары менен саңа сүйүнчү бар. Ушул нерсе айтыла берет, жанагы жан денеден бөлүнүп чыкмайынча дейт. Демек, мусулман адамдын жаны денесине бөлүнүп аткан учурда, ошол учурда периштелер ушул тилекти айтып, жандын оңой чыгышын сурап турат экен. Саңа жакшылык бар. Саңа Кудай ачуу келген жок. Кудайдын саңа ырайым мээрими бар. Кудайдын саңа бейиш адал рызкысы бар жакшы жерде. Деп чыккан айтып турат. Чыкканда дейт, буларды асманга алып жөнөшөт периштелер дейт, жаныбызды дейт. Ага асман эшиги ачылат. Ачып туруп бул ким дегенде паланчы деп айтышат. Эшмат, ташмат деп айтат. Айткан учурда алар бул жакшы жан кош келдиң. Жакшы денедеги жакшы жан, жакшы нафис, сен кош келдиң бизге деп асмандан айтылынат дейт. Удхули хамидатан, киргениң биздин асман дүйнөсүнө.
Allah'a maqtoo aytып, özüň maqtogy tatyrlyk awalda. Wa bişiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin gayri gazban. Sana açusu gelbegen Kuday Taalam. Jana Kudaydın sana bere turgan jakşylyk ırayındarynyň bardygy sana süýünçi bolsun dep aytat deyt. Fala tazalu yuqalu laha zalika hatta tantahi ila as-samai allati fiha Allah. Oşente olturup asmandan asmanga olturup akırı Allah'tın buyruğu ırayımı turgan jerge jetet deyt. Hadistin tekstinde Allah turgan katmaraga jetet deyt. Biroq аны ahli sünnet ve cemaat alımdары Allah'tın buyruğu deyt. Aynen oşol jerge çeyin bargan Kuday Taalam buyruk berdi. Antkeni adam ölgöndө beýişke baruusunun alamaty katarında oşol asmandın 7-nji kawatynyň katarından çıkkanga çeyinki martabany görse, demek ben beýişke çıgar ekem degen düşünük bul adamga gelsin degen dedi. Fa iza kana rajulu sawu, adam jaman adam bolgon bolsa, perişteler aytışat: "Ukhruji ayyatuha nafsul habisa." Kanat fil jasadil habisi. Iplas denede bolgon iplas jan çıkkının deyt. Ukhruji zamimatan. Koru bolgon awalda çıkkının. Sen sana sögüş, sana jamandyk, sana kargış bolgon awalda çıkkının denengden. Wa bişiri bi hamimin wa gassaq. Sen ıssyk bolgon, iriň, kan bolgon, oşo ırısk kılıp berilgen, tozok, azap bolgon nerse menen süýünçülöndüň sen deyt. Oşol jan çıkıp bölünüp atkanda oşonun bara turgan jeri perişteler taraptan aytılınıp şıwır alıp turar eken. Uşundaysın dep. Wa ahara min şeklihi azwaj. Jana andan başka dagı köpdögen azaplar sana bolot. Oşo sana süýünçü dep turat deyt. Fema tazalu yuqalu laha zalika hatta takhruja. Jan deneden bölüngenge çeyin oşentip tozok menen bunu süýünçülep duruşar eken. Thumma yu'raju biha ila as-sama'i fayuftahu laha fayuqalu man hada? Fayuqalu fulan. Oşentip asmanga jetip asmanda açıkla degende asman açıp durup bul kim deyt. Degende palança degende la marhaban bin nefsil habisa kanat fil jasadil habisi. Iplas denedegi iplas can dedi. Sana yol açık emes. Sen gel deginin dedi. Irci'i zamima. Adamdardın jamandygına kabul bolup, adamdardın kargışına, periştelerin kargışına ılayık bolup, arkana gayra kaytkının dedi. Sana asman eşitleri açılbaydı. Dep, asmandan özünün kabırına kayradan jönötülöt deydi. Demek can çıkkanda, bireden can bölüngöndö, can asmanga ketet bardygy. Asmanga çıgat, ketet, uşul jerde mullalyk karaytat, can deyt. Demek çıgat suurulup deyt. Demek jandın özünün gramı oranı biz bilbeybiz deyt. Anı izlep çıkıp atat misal üçün can öz şunda urutken suurulup çıgat eken, başka eken dep aytat. Misal üçün can kantip çıgat deyt turgan bolsa, biraz turup hadislerden gelet, janagı çanaştın oğuzundan suunu kantip çuurtup kuysan, oşunda çuurganday bolup can çıgat deyt. Oşentip azizilde aytıp atçat. Hadislerde gelet. Kafirın canı kantip çıgat dese, kafirdyky jaman çıgar, apasın çıgat anıkı deyt. Al jaman deyt. Janagı şaşlık pişirgan uzun jıgaç bolup bilesiňer, temir bolatynday. Şiş. Anan şikek pişirgan. Anan oşonu alganda içinde ança amça etler güýüp kalıp kalat. Anan giyin karasan kolun sayap turgan bolup kalat da. Anan koydun jünü bolat bilesiňer. Koydun jünü suw bolup turup, oşo şişkege oşoga saysan, kayra suuruganda janagı jündör jabışıp kalıp suw bolgan jündör takır çıkpayt dagı, mintip suuruganında jün sıdırılıp aran çıgat. Koydun özünün içine jünne sayıp duruveri turgan jerden. Kayra suurusaň jündör eş jabışpa üzülüp, şunçalık dengelde kıynalıp canı çıgat. Dep biraz turup hadis aytılnat deyt. Oşentip anan bargandan keyin beýişke girçiler asmanga girip, akırkı çekke jetip, andan keyin kayra kaytışat Kudaydın buyruğun ukkany. Al emi kalgandardın asman açılbastan kayradan kabırına kaytıp gelet deyt. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل
قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال انطلق به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا. Ravahu Muslim. Hazreti Abu Hurayra aytadi, Payg'ambar alayhissalom aytdi deydi. Mo'min adamdın canı çıkkan uçurda deydi. İki perişte tosup alıp asmağa kötörüşöt deydi. Hammad aytadi, oşol jerde zikir kılganda deydi, oşol jandın jiti en sonun jit bolup mistin jiti gelet deydi. Oşonda asmandagılar aytışat deydi. Bul jer taraftan gelgen jakşı can eken bul. Sana Allah'ın salamı olsun, salavatı olsun. Seni karmagan, seni kötörüp жүрген denene de Allah'ın salavatı olsun. Sen oşol deneni, oy can, oşol deneni tolturup oşol deneni avat kılıp jürdün elen. Dep Rabbimiz Allah Taala'nın astına alıp gelinet deydi. Gelgenden keyin Rabbimiz aga buyruk beret, Kuday'nın buyruğu gelet. Bunu ile ahiril acali oşol barzaktın jaşosuna apargıla dep. Boldu, pürem kılındı eme barzaka jönötülgüle dep deydi. Egerde kafir bolsanın canı çıgat, canı çıkkanda Hammad aytat, al öte sassık bolot deydi. Uşunçalık sassık, bul alamdan sassık nerse bolboydu. Bir kargış diye turgan sassık. Keyin asmandagılar aytışat, bul jaman can eken, jer taraptan gelgen. Alıp ketkile bunu. Bul da oşol barzak jaşosuna girsin deydi. Demek bardığı kabul kılınbay koybaydı. Biröler ölüp kayra tirilip ketti, anday bolbaydı tuğan. Ölöt ketti oşo menen. Ya beyiş ya tozok. Ya dünya degeni jok. Demek ölgön emes degen söz. Ölüp kalgan iki kayra kaytarı ören iki kayra gelip kalıptır dep barıp bular menen süйлөшүp gelip kalganda jok. Je biyak je ökötegele pürem kılınat, birok bara turgan jer oşoga jarasha bagıt berip ketile beret deydi. Abu Hurayra aytadi, Peygamberimiz aleyhisselam üstünde jеңил nersesi var ile, oşol nerseni alıp durup murduna mınday kıldı deydi. Emnege murduna mınday kıldı dese, janagı sassık jit dep aytып atkanda oşonun jiti geldi deydi. Ya oşol uçuda bir adam öldü, bir kafir oşonun jiti geldi, je oşol jitти Peygamber yetkizdi. Gördüңөрбү? Muna uşunday kıldı deydi. Kebirler aytadi, uşuntupta alıp durup ana ırıtı jiberdi. Murun tosup durup dep aytат. Antkeni ошол жит Пайгамбар алейхиссаламга келди дейт. Демек бул таасирдүү. Пайгамбар алейхиссалам жанында отурган ошону өз көзү менен көрүп туруп, тетигинин сассык экен ушу элестете алышты. Демек Пайгамбардын жесттерин көрүп отуруш деген сөз. Мына ошонун фазилети ушунда. Сөздүн өзүн уккан таптакыр бөлөк, ал эми сабакка келип карабуу олтурган ал таптакыр өзү таптакыр бөлөк, урматтуу бир туугандар. Мына ушундай маселелер айтылып кете берет. Кийинки сабакта бир узун